poznaš našo željo, vodi nas k izviru svojega evangelija. Te prosimo, Gospod. Jezus Kristus, lud sveta, ti siješ na vsakogar. Daj, da bomo v vsakem človeku prepoznali tvojo navzočnost. Te prosimo, Gospod. Sredi novembra je v Mariboru potekalo tezejsko srečanje mladih. 3-dnevnega srečanja se je udeležilo okoli 150 mladih, ki so prebivali po družinah. Posameznih opoldanskih in večernih molitev pa se je še dodatno udeležilo kakšnih 500 mladih ali malo manj mladih, ki so prišli obuditi svoje spomine in doživetja srečanj preteklih let v Tezeju ali v številnih evropskih mestih, ki jih organizira skupnost bratov iz Tezeja. Kaj je tezejska skupnost, kdo je njen ustanovitelj in kakšen je namen te skupnosti, se je Tara pogovarjala z bratom Andražem, ki je v tezejski skupnosti zadolžen za slovenske romarje. Ob 35-letnici roman mladih iz Slovenije v Tezej je skupnost bratov iz Tezeja v sodelovanju s škofijskim in dekanijskim odborom v Mariboru ter z društvom Skupnost katoliške mladine organizirala tezejsko srečanje mladih iz vse Slovenije. Srečanje z naslovom Cerkev, kraj prijateljstva za vse je potekalo po različnih župnijah Maribora, tudi v evangeličanski cerkvi ter na škofijski gimnaziji v Mariboru. Organizatorji so ga opredelili kot priložnost, da mladi preko molitve ponovno odkrijejo pomen zbranosti in tišine in da v svoji molitvi, veri, dvomih, iskanju spregovorijo in se pogovarjajo s sovrstniki. Iz Tezeja se je srečanja udeležil brat Andraž. Brother Andraž, we are very happy that you have decided to come to Maribor, so welcome. Hvala, me veseli tudi. Okay, so Tezej is quite well known in Slovenia, but still could you maybe make a brief presentation of Tezej community for the viewers of Exodus TV that have never been there? Tezej is a very small village in France, in Burgundy, where is a community of brothers, a monastic community of brothers with different backgrounds. There are brothers who are Catholics, Protestants, or Anglican brothers, and we are something like 100 altogether, but we are also from many different countries, more than 20 different countries. And throughout the year we welcome young people, also many young people from Slovenia who come to Tezej to spend their 1 week, and they participate on the common prayers, and they have Bible introductions, and then afternoon small sharing groups. And they are there, they come to Tezej, to this pilgrimage place to discover a meaning for their life in the prayer, in the silence, and in the community life that they participate. And what would you say, what are the main goals of your community? If I have to say one word, I would say the reconciliation and to overcome all the borders that separates us. What vows do the brothers make when entering the Tezej community? Oh, that it's a monastic community. That means we are together and we have no. It's like the monastic vows. Any special vows, like what do they have to say when they go in? Maybe in some case we use a bit other words, but the essential of our vows is the same.
Okay. What about the brothers that have went to India and South America and Africa? Is there anything different in the mission there? Yes, that's true. There are brothers also who are not in Europe but in other continents. It's also to express the universality of the church and of our community. That these brothers who live very often with poor people in Bangladesh, in Senegal, in Korea, in Kenya, or in Latin America, in Chile or Brazil, they are there to be a sign of love. And they have no big projects to realize. But first of all, they are there to be with those people who are in these countries. Okay. What about the everyday life in community? What is that like? We have the prayers, the common prayers, 3 times a day, morning, midday, and in the evening. And then we have our workshops, because the community doesn't accept donation for itself, but we work. We have a workshop we have a pottery, we have other workshops, and then we also work with young people. We try to welcome them. We try to welcome all those who come to Taizé. We know that the founder of the community was Frère Roger, but he died in 2005. He was murdered during a prayer. How did that affect the community? After his death, we realized that how much he prepared the community for this time when he is not with us anymore. Of course, his death was something very, very tragic. But on the other hand, he prepared us, and we understood much better that he never tried to be in the middle, in the center, but he always oriented our community to Christ, and that's why it's possible that even after his death, the community continues as before. Okay, now let's talk a little bit about you. Where are you from, and where did you hear about the Taizé community? I'm from Hungary, and I arrived to Taizé like many other young people. And yes, I'm living in Taizé for 8 years. Have you felt called in any way to the community? Yes, that is the good word to say. I think that it's difficult to describe how and why I am there, but that's true that I discovered that God calls me to be there and to be part of this community, to pray there. What was the main reason that you decided to go to the community? Because of this call of God that I discovered. Okay. And what do you do in the community? What are your tasks? This also is very. It depends a lot on the number of the young people who are in Taizé, because if there are many, then I have activities related to the welcome, where I give Bible introductions, or I meet groups, or with some young people, or now the day after tomorrow I will go to Rotterdam to prepare the European meeting, where hopefully many young Slovenian will also come. So you said you work with young people a lot, and what do they say about Taizé? What speaks to them in Taizé mostly? You have to ask them. Many of the young people who have been in Taizé, they are here now, and then they can tell. But did they mention to you what is that brings them back? Yes, maybe one of the thing they say is the common prayer, and also in the prayer the silence, and that is something very surprising for many people, that young people need to time when they can be silent. And now, last but not least, would you maybe like to talk to our viewers? Send them a message maybe? When I talk to you, then I speak to all the viewers.
it's more easy for me. So thank you very much. Moja tema s teboj nikdar ni temna. Tezejsko srečanje v Mariboru je organizirala skupnost bratov iz Tezeja skupaj s škofijskim in dekanijskim odborom za mladino Maribor ter društvo SKAM skupnostjo katoliške mladine. Tema srečanja je bila Cerkev, kraj prijateljstva za vse. Kakor so zapisali organizatorji, je bilo to srečanje priložnost, da mladi preko molitve ponovno odkrijejo pomen zbranosti in tišine in da o svoji molitvi, veri, dvomih, iskanju spregovorijo in se pogovarjajo s sovrstniki. To srečanje je potekalo ob 35-letnici Roman mladih iz Slovenije v Teze. Organizatorji Romanja zaupanja v Mariboru so si postavili naslednje cilje za mlade udeležence. Preživeti 3 dni z mladimi iz vse Slovenije, doživeti cerkev kot kraj prijateljstva za vse, kot kvas, ki nas povezuje v eno veliko družino, biti sprejet pri družinah, spoznavati krajevno kulturo in poskušati pripraviti prihodnost miru, moliti skupaj v pesmi in v tišini, odpirati se za lepoto občestva z Bogom, poglabljati vero, srečevati se s pričevalci upanja, ki poskušajo živeti evangelij sredi izzivov današnjega časa. O tem, kako doživljajo to in podobna tezejska srečanja, smo poprašali tudi nekaj udeležencev iz Slovenije. Si prvič na takem srečanju? V bistvu sem drugič, prvič sem bila 2 leti nazaj v Bruslju. Kje si pa izvedela za ta tezejska srečanja? Zato v Mariboru sem izvedela v Stični. Kaj pa ti bo od današnjega dneva najbolj ostalo v spominu? Druženja, v bistvu s prijatelji, molitev, v bistvu vse, cel dan. Moja družina, pri kateri živim, v bistvu ljudje, ki sem jih tukaj srečala. Super, hvala. Si prvič na tezejskem srečanju? Ne, sem bila že 6-krat, pa enkrat v Tezeju v Franciji. In kako je bilo v Tezeju? Prečudovito, res še boljše kot tista zimska srečanja, ki smo jih imeli za novo leto. Kaj pa ti recimo od tam najbolj ostalo v spominu? Iz Tezeja, toliko mladih, to te toliko preseneti, pa vem, vse skupaj, toliko smo se povezali iz različnih narodov, to je nekaj nevrednega, ena taka posebna izkušnja. Si prvič na tezejskem srečanju? Ne, na tezejskem srečanju sem že tretjič. Bila sem že na evropskem srečanju v Poznanu ter letos na poletnih tednih v Tezeju. In kako je bilo v Tezeju? V Tezeju je bilo mednarodno, bombastično, fantastično, veliko novih prijateljev, res medkulturni dialog, odprtost ljudi, ne da se opisati, treba jo doživeti. Super, kaj pa od danes ti bo ostalo kaj posebej v spominu? Od danes, srečanje starih in novih obrazov, potem različna zanimiva presenečenja, vsaka molitev ima svoj čar, skratka res ponovno in na novo si navdihen in duhovno nahranjen. Si prvič na tezejskem srečanju? Ne, sem bila že v Tezeju v Franciji in pa tudi 6-krat na evropskih srečanjih po različnih mestih po Evropi. Zelo mi je všeč ta tezejska molitev, tezejski duh in zato sem se potem tudi odločila, ker ravno v Sloveniji takšne priložnosti po moje ne bo nekaj časa še, sem rekla, da pa pridem še v Maribor pogledati malo. In če bi primerjala recimo ta evropska srečanja, pa zdaj to srečanje pri nas, kako bi opisala? Ja, ena očitna razlika je med številom, tle nas je, ne vem, 150, tam nas je navadno 20 000, 30 000 minimalno in tudi več različnih narodnosti. Pa tudi mogoče ta vidik, ki stanuješ pri družini, katere jezika mogoče slabše poznaš ali pa mogoče, da niti ne veš, kaj ne pričakuješ od tistega naroda, kamor greš. Pri Slovencih je pa, malo so me tudi Slovenci presenetili, moja družina je potrdila, da Slovenci smo zelo gostoljubni ljudje. Kaj pa ti bo od današnjega dne najbolj ostalo v spominu?
družina, kot sem že rekla, zelo prisrčna, taka dobra družina, ki smo nas res sprejeli z odprtimi rokami. Pa tudi na župniji smo srečala par ljudi, ki so mi zelo tako mi bojo ostali v spominu, kjer se vidi, da nekako že ta tezejski duh gojijo, čeprav so se praktično šele spoznali s tem. In pa tudi molitev, seveda. Molitev je pa vedno najboljša, oziroma pesmi po molitvi so vedno najboljše. Super, hvala. Takšno srečanje, kot je bilo v Mariboru, pa ne nastane brez prizadevnosti številnih, ki so sodelovali pri sami organizaciji. To so bili direktor kolegija in duhovni asistent društva SKAM Gregor Kunaj s svojimi sodelavci iz Ljubljane, Fani Pečar in Šom iz Maribora ter Jože Povh z dekanijskim odborom za mlade v Mariboru. Pri sami pripravi in izvedbi srečanja pa so sodelovali tudi številni mladi na mariborskih župnijah, kakor tudi družine, ki so mlade sprejele. Že nekaj dni pred srečanjem pa sta v Maribor iz Tezija pripotovala tudi dva prostovoljca, ki že kar nekaj časa živita in delujeta v Tezeju. To sta bila Laurent Saže iz Švice in Mario Larman iz Nemčije. Poprašali smo ju o njuni odločitvi za prostovoljno delo v Tezeju, kakor tudi o njunem doživljanju tezejskih srečanj. So you are a volunteer at the Tezej community. How come you have decided to do that? So I knew the community since the preparation of my confirmation, and I really like it. I really like the place. I really like the prayers and how it goes there. And so I decided after my studies to go in Tezej. And what do you do as a volunteer? As volunteer, so we stay for longer time than the people who come for 1 week. So we help the brother to welcome these young people and so we have some work, but also at the center of the life there is the prayers, of course. And you travel around the world with the brothers to prepare these meetings? More or less, yes. If there's this kind of meeting, yes, sometimes they invite us to come with them and to help them. Where have you been already? No, so I am in Tezej since only 4 months, and so it's my first meeting like this, yes. Where are you from? I am from Switzerland, the French-speaking part of Switzerland, near of Geneva. What do you do in life otherwise? Yes, I finished the university, and so now I'm archaeologist, but I will stay for 1 year as volunteer in Tezej. Yes, so my name is Mario, and I come from Germany originally, but since several months I'm living now in the community of Tezej. You are a volunteer there, right? Yes, so we call it permanent, and we are living permanently for a longer time. It depends a bit. There are volunteers who stay for several weeks, but for example in my case I will stay for something around a year. And you travel around with the brothers to prepare these meetings? Yeah, so normally as a volunteer our job is not to travel around the world, but more to support the youth meetings in Tezej itself. But in this case we had the great opportunity to come and see a new country. We were invited to come to Slovenia and to prepare for 2 weeks the meeting here in Maribor. And what is your task at the community as a volunteer? So as a volunteer we are there to enable the youth meetings, which means we're doing all kind of tasks. We are working together with the young people coming for 1 week. I am working mainly in the big kitchen, so that means we're cooking for up to 5,000 people in the big summer weeks. It's a lot of fun. Mariborski nadškof, pomočnik dr. Marjan Turnšek, se je udeležil večerne tezejske molitve v Mariboru in je pri tem povedal. Dragi brat Andraž, dragi mladi, romari zaupanja tukaj v Mariboru, pozdravljeni, dragi sobratje duhovniki. Hvala najprej še enkrat bratu Andražu, da je danes med nami živa vez s Tezejem, pravzaprav živi Tezej med nami.
Verjetno ste že nocoj malo utrujeni. Če ste ves dan romali, je normalno, da ste utrujeni. In prepričan sem, da boste danes tudi zaradi tega, ker ste romali upanja, prijetno zaspali. Zamislite si, kako težko bodo zaspali tisti, ki so ves dan sovražili, morda celo ubijali. Vi pa ste gradili upanje. Ves dan sem preživel z vami, čeprav nisem hodil z vami po tej poti. Ampak na ta način, da sem vas spremljal na teh postajah, predvsem, da sem vas spremljal ob Božji besedi, ki ste jo tudi vi razmišljali, v sebi jo ponotranjali v današnjem dnevu. Zato želim v to nocojšnje skupno razmišljanje stopiti najprej z mislijo na tisto Božjo besedo, ki ste jo zjutraj sprejeli na pot, da bi v luči teh Božje besede začutili, v čem ste vi luč sveta in sol zemlje, pravzaprav vsi skupaj. Ves dan ste preživeli pravzaprav ob odlomku, ki bi ga lahko imenovali Evangelija po Luku. Ta pripoved o izgubljenem sinu. Glavno sporočilo tega odlomka ni sporočilo o mlajšem sinu, tudi ne sporočilo o starejšem sinu, oba sta pravzaprav izgubljena sinova, ampak o usmiljenem očetu. To je glavno sporočilo. Kakor je povedal brat Andraž v pogovoru s Taro Sinkovič, je temelj tezejske skupnosti brat Rože po rodu iz Švice, ki je med drugo svetovno vojno začutil stisko ljudi, ko se je ustavil v majhni francoski vasici Teze in so ga ljudje iz vasi prosili: "Ostanite tu, tako smo osamljeni." Brat Rože je iskal pristen molitven odnos z Bogom. Ob nekem dogodku so ga nagovorile besede iz psalma: "Tvoje obličje, Gospod, iščem." In brat Rože je počasi spoznaval, da lahko začenja živeti tisto malo evangelija, kolikor ga razume. Za cilj si je postavil uresničevanje sprave in zato je ustanovil ekumensko skupnost bratov. V svojem življenju pa se je želel darovati najbolj potrebnim in v prizadevanju za mir uresničevati spravo med kristjani. To mu je tudi uspelo, saj tezejska skupnost združuje katoličane, protestante in pravoslavne. Mladi se že več desetletij zbirajo v tej vasici, kjer preživijo teden v molitvi, premišljevanju Božje besede, v druženju in v skupnem iskanju resnice življenja. V Tezeju potekajo tedenska srečanja, na kateri se poleti vsak dan zbere med 3 in 6 tisoč mladih, v ostalih obdobjih leta pa je udeležencev med 500 in 1000. Tudi iz Slovenije so organizirana romanja mladih v Teze že dobrih 35 let. Tezejska skupnost ni nikoli imela namena ustanoviti lastnega cerkvenega gibanja. Vedno zato poziva mlade, naj prevzamejo odgovornost v domačih župnijah, v mestih in v okoljih, kjer živijo. Da bi jih bratje pri tem podprli, so začeli pripravljati tako imenovano romanje zaupanja na zemlji. Ob koncu vsakega leta se v enem izmed večjih evropskih mest odvija množično srečanje, na katerem se zberejo mladi iz vseh koncev Evrope. Evropska srečanja so bila doslej v Varšavi, Milanu, Parizu, na Dunaju, v Pragi, Budimpešti, Študgartu, Londonu, Rimu, Vroclavu. V času letošnjih božično-novoletnih praznikov pa Evropsko srečanje mladih z naslovom Romanje zaupanja na zemlji poteka v Rotterdamu na Nizozemskem. Evropska srečanja so priložnost, da mladi teden dni preživijo v skupnosti kristjanov iz vse Evrope in spoznajo življenje v lokalni cerkvi. Tovrstna srečanja so najbolj znana po skupnih molitvah, ki mladega človeka na preprost in privlačen način pritegnejo v skrivnost občestvenega življenja z Bogom. Letošnje srečanje je že 33. po vrsti.
Evropskega srečanja mladih se vsako leto udeleži od nekaj 10.000 do več kot 100.000 mladih vseh koncev Evrope, med njimi tudi veliko iz Slovenije. Pojte mu hvalico in ga slavite. Ko je papež Janez Pavel II. Leta 1986 obiskal Teze, je v svojem nagovoru mladim lepo izrazil občutke romarja, ki se za nekaj časa ustavi v tezejski skupnosti. V Teze se napotimo, ko se napotimo k izviru. Popotnik se tu ustavi, odžeja in odpravi naprej. Vi veste, da vas bratje te skupnosti ne žele zadržati. Hočejo vam le omogočiti, da bi v molitvi in tišini pili živo vodo, ki jo je obljubil Kristus, da bi spoznali veselje, da bi razbrali njegovo navzočnost, da bi odgovorili na njegov klic in potem odšli pričevati o njegovi ljubezni in služiti bratom v svojih župnijah, šolah, univerzah in na vseh svojih delovnih mestih.